Севастополь науләууән акваторийы ахицән наупәләзон регатә Уырыссаг уалзак дуаминаштыш. Арәзт Уәрәсей президенты хъесбарджын минәвар Олег Белавнцевы хъәппәрисәй. Мадзал сарәзтой Уәрәсе ама Хъырым баиу кадән. Ерыстә бабара кота Битарты Вячеславдыр. Уймама Цæгат Кавказы субъекты шарглаучыта дарумыдышты. Уаҗытын арфайны хаштажахта Хъырымы шарглауак Сергей Аксенов ама Севастополь губернатор Дмитрий Овсянников. Деньжи арәхштинадов дыштой дуашада спортсмены. Уәрәсей ашт регионы. Битарты Вячеславын хаштамгашка регатәй барагбон у хоршфадат юзинадны фидарканнан. Умайвалдай уаҗыта национ-культурон шанат алания минәвартима шавартой дидинжита Советон Цæдисы габатыр Хъесаты Астаны сырцаваныл. Надуа республикай бастдзинад найрохканан. Фыдыбæстәйы Стыр хашты Ерыстәйнакты габатыр зинад акажага варан бахашта олахижма. Бастдзинадыл тохканак Хъесаты Астаны номдыр кудыканын Севастополе. Яном хашын свунг ама школа. Умайвалдайма нартака ражен парктер.